Kimichi maze ku munota wa 68 nyuma y'iminota 3 gusa Diaz atsinda igitego cya kane. Harry Kane ni wari umuhaye umupira umukino urangira ari ibitego 9. Umukino abantu bawukurikiye ariko nyuma y'ayo maso ku busesenguzi nibwo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. 11-11 ibitego 9 mu mukino na mateka baye muri kimwe cya kabiri kirangiza ko ijoro ryakeye izamu rimwe ryinjamo ibitego 5 irindi rikinjamo ibitego 4. Imipira 12 niyo ikipe ya Paris Saint-Germain ijya mu izamu yateye havamo 5. Ikipe ya Bayern yateye imipira 10 ivamo ibitego 4. Aha hanze abantu bose baribaza icyabaye. Niki cyabaye cyatumye tubona muri kimwe cya kabiri kirangiza ibitego 9 muri uyu mukino ubanza? Umutoza wa Paris Saint-Germain yavuze yuko iyi ariyo match nziza abonye mu mateka ye nk'umutoza. Abenshi banabihurizaho ko ishobora kuri iyo match nziza turebye mu mateka. Nagiye mbona n'abandi bantu babigarukaho. Serie yavuze ati twari tumaze igihe ducomplaininga yuko hari ibura ry'ibitego match zisigaye ziboaringa yewe bagezaho banagabanya iminota ariko ibi bitego byongeye kutwereka yuko umupira ugifite abantu bashoboye kuwukina. N'abatoza bombi na company nawe yabigarutse aravuga ati byari byiza cyane hatagira n'ubibeshyaho ko abadefenseri bakoze nabi. Turaza kubigarukaho ahubwo ni match yari nziza muri rusange. Kubera iki? Kuki warubajije ibitego 9 muri kimwe cya kabiri n'ubwa mbere bibayeho muri kimwe cya kabiri cya Champions League. Match imwe konekamo ibitego 9 n'ubwa mbere. Yego. Icya kabiri ni amakipe abiri afite ibitekerezo ku batoza bombi zo kuba ari ikipe ebyiri ziri attacking minded teams. Nta kipe nimwe yiteguye kuruhuka idatsinze ibitego. Urebye uko bafungura mu rugo bafungura no mu mikino y'Uburayi bikwereka ko ari amakipe n'ubusanzwe sezo zabo ziba zubakiye ku busatirizi. So turaza wenda kugenda tubigarukaho. Ikihamya ni nuko kuri ubu ngubu n'umunini n'amakipe ananayoboye no mashampiyona y'iwabo n'ubusanzwe nyine abasanzwe atsinda. Yego. Hanyuma hari ama elema kuri icyo vuga mu mikino 50 uyu munsi ikipe ya Paris Saint-Germain imaze gutsinda ibitego 129. Mu mikino 50 Bayern Munich yujuje ibitego 170. Ubwo aho ngaho wumve ko PSG muri iyi campaign gusa Champions League imaze gutsindamo ibitego 43 hanyuma ikipe ya Bayern Munich imaze gutsinda ibitego 42. So muri iki gihe rero ikijyanye no kuboneka ku bitego byinshi bishingiye aho ngaho. Mu ijambo rigufi cyane umutoza wa Bayern yavuze kuri ibi bintu bamaje ngo se naba defenseur bari bafite ikibazo cyatumye haboneka ibitego byinshi. Aravuga ati oya uwabibona gutya yabibonye nabi. Kubera iki? Aravuga ngo iyo uri gukina match izi nini nk'izi ngizi ntimukirengagize ko hari ukudefanda gukomeye kuba kwabayeho. Save z'abazamu ziba zabayeho amadiweri yagiye aba ibyo ni ukudefanda. Aravuga atariko iyo ukina match nk'izi ngizi udesida ibintu bibiri. You either go fully or retreat fully. Iyo ni principe yo mu mupira. Kuko waje ushaka gutsinda ikipe nka Paris Saint-Germain ubizi ko ikomeye. Ntabwo abakinnyi wenda bawe batatu imbere gusa bari witsinde. Ubwo urafata umwanzuro ufungure uyatake koko byanyabyo. Ubwo ni go fully cyangwa retreat fully, subira inyuma byuzuye wemere kwice nyine wo defende gusa. So in other words yashaka kuvuga ngo approach yacu yari ukwitsindira iwabo. Ubwo tugomba kwisatira nk'ikipe nyine nka Bayern twese guhera inyuma kugera imbere tugomba kuyataka. Namamba ari wajyaga kubona ko Upamecano ari kuzamukana umupira yageze hafi neza y'urugo rw'amahena rw'ikipe ya Paris Saint-Germain. The other side ukabona Achraf Hakimi ari muri box ni uri gutanga assist bagiye gutsinda ikipe ya Bayern. Bivuga ngo aba batoza bombi baba bavuze ngo go fully mujyeyo mwatake muyisange mu kibuga cyayo muyicireyo. So once rero bombi bafunguye umwe asatira n'undi asatira noneho bigahurirana nuko bafite abakinnyi beza cyane mu busatirizi. Ikipe zose zifite abakinnyi beza. Turavuga abakinnyi ba Ballon d'Or ukabashakira muri izi kipe cyane
bakubwiye ngo Dembele yasubirana Ballon d'Or wavuga ati 100%. Varaskelia imibare ari gukora ibitego 10 na assist ashana kubwiye ngo n'umukinnyi wajya kuri Ballon d'Or ntago wabura na wenda ko yaza muri shortlist y'10 beza. Bakubwiye bati reba akazi Vitinha akora muri Mediane wavuga ati n'umukinnyi waza mu bantu bahatanira yanjye Olize batwaye Champions League yaba afite ijambo wamutekereza Harry Kane ntago wamukuramo Luis Diaz bari kuvuga ko ameze nka Neymar muri prime time ye. So ni match nyine y'abastar bazi umupira bagombaga kwigaragaza mu ijoro ryakeye. Ikibazo rero wabajije ntabwo ari ikibazo kindi cyatumye ibitego birumbuka, n'ubwiza bw'abatoza bombi bazi gusatira, n'ubwiza bw'abakinnyi bari mu kibuga, n'ubwiza bw'amakipe not only muri iri joro. Unarebye no muri saison yayo twagarutseho mu rugo ndetse nuko basanzwe bitwara na amakipe n'ubundi asanzwe ari attacking minded teams. Aho rero ukiriyo kwizigira umukino urangiye Harry Kane yavuze ko anyuzwe n'uburyo ubwugarizi bwabo bwitwaye mu ijoro ryakeye. Ariko Wayne Rooney ahita amusubiza aravuga ati Harry Kane ndamukunda nkunda n'uburyo akina atari kangaho ntago twemeranya. Ati ndebye ubwugarizi bw'ama equipe yombi ntago bwari buhagaze neza mu ijoro ryakeye, nubwo hari ama equipe yombi afite abantu bazi gusatirizamu. Waba wemeranye n'abantu bari kuvuga ko uyu munsi tudafite abazamu beza n'abadefenseri beza mu mupira w'amaguru i Burayi? Ntabwo nahabanya nabo ngiye kwera ko ubwiza bw'abataka nabubonye, buri wese yabubonye, imibare iravuga. Si babi no muri league zabo. Bayern turimo turavuga yamaze gutwara igikombe cya championnat, Paris Saint-Germain irabura umukino umwe ikagitwara. Na amakipe afite abakinnyi beza bose tumaze kuvuga abastar mu kwataka. Ariko ugiye kwanaliza defense z'ama equipe yombi wabona harimo ibyuho bituma n'ubundi zititwaye neza kuri uyu mugoroba. Wango axe centrale ya Bayern Munich yarimo Dayot Upamecano ari kumwe na Jonathan Tah. Wango Jonathan Tah ni umukinnyi baguze ejo bundi muri Bayern Leverkusen. Yego bakinnye saison ntago bavuga ngo ntago aragira igihe cyo kuyadapta, ariko ni umukinnyi mwiza n'abakinnyi beza wahagaritse niba nka Goliath babiri. N'abakinnyi b'igihagararo cyiza cyane, ariko twemere neza ko Dayot Upamecano bafite akantu ka kutaba technical cyane. Wango no umukinnyi ukinisha lo physique, imbaraga nyinshi cyane, ariko uramubara muri mu bantu bafite badafite karite nyine. Nta mibare myinshi cyane birimo. Afite nyine ni umukinnyi uzakubata uza gutsinda muri za duel, akagutsinda kubera igihagararo, akagira nyine lo physique no n'igihagararo cyiza cyane kimufasha. Ariko ntago ari umukinnyi wa kwantisipa ngo amenye ngo Desire do mupira ubwaje muri ubu buryo araza kuhindura kuri buri musa ugira iburyo. Nge ntabyo mbona ubwaje araza kubivuga nk'umutoza. Nge nabonye nyine harimo iki kintu cyo kuba maladroit, no kuvuga ngo ntago ari abantu bafite finesse ku mupira. Ntuze kabiri gatatu ba Stanisic yego na Davis. Davis yagize igihe kinini cyane cyo kugira setback. Yabaye umukinnyi mwiza cyane, agira igihe cyo gusohoka muri Bayern, ariko agira igihe cyo kugira imvune imara n'igihe kirekire, ngira ngo atangiye no kuba integre vuba. Rugash ntabwo yakinnye sezo yose neza cyane, so urumva ntabwo byari bimeze neza cyane. N'abastansic nuko nguko wajya muri defense y'ikipe ya Paris Saint-Germain, Marquinhos ari mu mutima defense, yarari bafatanyije na William Paco umusore mwiza kabisa Athletic umuhanga. Ariko Marquinhos nawe imikino afite amaze gukina, imyaka amaze kugira nako atagize ubundi nagakiri 100%. Kugira ngo icyo kintu wenda nongera kandi kantu, uyu mwaka ikipe ya Paris Saint-Germain itangira rya saison, uwitwa Luis Enrique yabaye nk'ubikomoza avuga ko iriyo mpamvu bazanye Ilya Zabalini umusore w'ikipe ya FC Bournemouth, anabahenze ku mafaranga menshi y'umunya Ukraine. Urumva bafite Lucas Berardo, bafite na Lucas Hernandez bakunda kugeragezwa mu mutima defense mu rwego rwo kusa nkaho baruhuru witwa Marquinhos. Bari batekereje ko uyu musore Ilya Zabalini azajya kinana kenshi wenda na William Paco, bakajera imikino cyane cyane kuri Marquinhos. Ariko babona ko partnership ya Ilya Zabalini ndetse n'uyu musore William Paco idakunda. Na Lucas Berardo na Paco
ndetse na Lucas Hernandez bo noneho nabagoshe birangira nyine muri defense uri buburemo za services z'umukinnyi w'umudroitien bikagora Paris Saint-Germain surtout no mu gutangiza umukino Cyane. biba ngombwa ko baforce nyine kugumana Marquinhos akajya akinana na William Paco ahubwo muri match yarangiye bakaba ari bwatangira gutekereza amaramplacement. Thank you. Wenda nk'uyu mwaka ikipe ya Paris Saint-Germain ifite clean sheet 16 mu mikino 31 ariko kuri Bayern wavugaga biranakomeye. Bayern ni ikipe yatsinze ibitego 113 muri Bundesliga yinjizwa 33 bivuga ngo yinjijwe ibitego byinshi kuruta Dortmund. Bayern ifite match esheshatu zirindwi yinjijwe ibitego bibiri kuzamura iyi sezo yinjijwemo bitatu byarenze cyane bibiri urumva ko nayo ubwugarizi bwayo ntabwo ari bwiza cyane. niwe imyaka amaze mu izamu umuzamu ngira ngo ari ibitego bama reka amaso reka soze kuri iyi ngingo navugaga ko niwe yatewe amashoti 5 on target atsindwa ibitego 5 nta save nimwe yakoze rwose hari igitego yakurikije amaso ngo wakwibuka niwe wa kera na mupira wa Seni Mayuro wagonze poto yari awukurikije amaso so nukuvuga ngo defensively they are not better ntago bari beza cyane. Ashraf Hakimi Nuno Mendes n'abakinnyi beza pe bidashidikanwaho ariko nabo imikino bafite mu maguru yabo bataruhuka n'abakinnyi nyine kabisa ubona ko barananiwe. Hari ahantu yageze wabonye inshuti yanjye Nuno Mendes ukuntu buri kanya kubera guhora ahura na Kaolize turaza no kubigarukaho mu mikinire ni nayo factor ituma uyu munsi wa Rennes Zaire Emery kenshi turi kumubona mu kibuga nubwo yanagarutse yitwa Fabian Ruiz ariko wa Rennes Zaire Emery ni umwe mu bakinnyi uyu muri iyi sezo yakinnye cyane cyane ahengamira kurane rwa Nuno Mendes kwari match nyinshi wabonaga ko Nino biri kumugora kumufasha barananiwe hanyuma ongeraho noneho ko Paris Saint-Germain uriya wamubara nk'umuzamu wo mu ikipe ya mbere kuko iremereye. Ni ukuvuga ngo umuzamu bari bafite nyuma yo kurekura Donnarumma bagatekereza Chevalier byaranze ubu bari bafatishije Safonov ntabwo ari umuzamu kuri karibu. Reka nkunganire gato hari logique ijyana na philosophy behind imikinire ngo uko approaching umukino nibyo bigena uko ikipe yawe iza kubimeze. Yes harimo ubwo bwiza bw'abazamu butameze neza cyane ntago Kameme Safonov ntago ari Donnarumma ntago niwe yarakiri mu myaka wenda 7 ishize harimo tuerere nk'utwo ntitwabura ariko reka twigana ku kantu kitwa kuba attacking minded. Ubundi bivuze iki kwa makipe yombi agira igitekerezo cyo kwataka iteka ari no mpamvu ibitego birumbuka kuko ibitego birumbuka hatarimo amakosa gusa y'aba defense hari impamvu umupira wageza aho hantu ugomba gutsinda cyane kuko icyo nicyo gikomeye. Igikomeye ni izo nshuro zituma Paris Saint-Germain yinjira muri box ya Bayern. Igikomeye ni igituma izo nshuro Bayern nawe yinjira mu izamu rya Paris Saint-Germain kuko Arsenal nayo abakinnyi bafite nizizi zitabona ibitego abakinnyi bafite ariko sikukibara itageraho hantu icyo rero nicyo gikomeye. So reka dere wenda kuri company wari wasuye taruri no kuri touchline rega nabyo bishobora kwa affectant yo mamari najyana na ritme y'umukino yego shaka affectant rezita ku bakinnyi batamubona aho hafi. Ubundi company we yizera mu mupira gutya warakubwira ngo iyo utoza abakinnyi ugomba kubumvisha yuko high risk ari high reward. Icyo ni ikintu ugomba kubanza kumva kikakujya mu mutwe uri umukinnyi. Ni ukuvuga ngo ni iyo tudafashe risk nta nubwo twabona n'igihembo. Nta tudafashe risk ngo twatake cyane ntitwabona igitego. Igisigara ni ugushaka iyo balance ni ugushaka icyo kintu kivuga ngo ako twagiye cyane twebwe ni gute batatugarukana. Ubundi mu Budage reka ngoye nk'urugero ruri simple ejo bundi bakina n'ikipe yitwa Mayence yabatsinze 3 mu gice cya mbere ariko mu gice cya kabiri bayitsinda 4. Uri kumva logique high risk zo mu gice cya kabiri zatumenye babona 4 ikipe kuko idafite ikindi kintu yashobora gukora mu gihe bari kwisatira igumye inyuma. Mu gice cya mbere abonye 3 ntibayatatse cyane ariko arasemeshejemo abakinnyi bakomeye bafashe risk yo kwisatira bayitsinze 4. Bivuga ngo high risk yajyanye na high reward.
natatse cyane ariko nanafashe risque yo kutadefanda niyo logique ubundi icyo rero gikora iki gituma afata abakinnyi kugira ngo ya fluidité ikunde arabanza agakora icyo bita overloading abakinnyi muri attaque uzi iyo Bayern ifashe umupira iri in possession ava muri iki mwita 4-3-3 agakina cyitwa 2-2-6 nuko ngo akoresha abakinnyi batandatu muri zone offensive babiri hagati babiri inyuma logique bari iyi biba ari ukuvuga ngo umukinnyi wo kuri 2 no kuri 3 bazamukana na 7 na 11 bagasanga nimero 9 na nimero 10 hagasigara 4 na 5 inyuma bagasigarana na 6 n'8 hagati bivuga ngo logique kuri we overloading attack niki babiri ku ruhande babiri ku rundi babiri muri box babandi niyo bari kwatakira iburyo babiri tuvuge bari ibumoso bo ku ruhande rw'ibumoso nabo baza muri box